Nindakubwiye ngo Haleluya. Haleluya. Banza witonde. Haleluya. Pasteri. Siko. Bwana sifiwe. Turafashwe. Bwana sifiwe sana. Turafashwe. Habe namwe mwica. Bwana sifiwe. Hari ukuntu abantu baza mukavuga ngo bicaye ntibafashwe. Bafashwe. Bwana sifiwe sana. Abanyagasogwe. Yes. Murabizi kuko abantu bicaye aha bose natangaye. Narinzi karimwe muri hano. Bwana sifiwe. Ndabiyegereje. Umuntu nabonye kuri afishe n'uyu mwene data. Bwana sifiwe. Ariko menya amakuru naracitswe. Bwana sifiwe sana. Ariko mureke gushamura ntaho twatusha. Bwana sifiwe. Kandi hari wabashitsi twese ntitubwiriza. Turabategera natwe turagabana umugabane. Tiro! Tosali Maria, Sangolo Banda, Pride la Felima, Sangolo Banda la Fe. Tosali Manda la Kite. Bwana sifiwe sana. Tugiye gutanga haleluya. Muzamureka dutarame. Jo. Igitaramo tuvuye mu gitaramo nidusohoka. Uzureba umuntu agira isoni. Kubera igitaramo kikurimo. Nikimara gikore de visa la kos. Ikore trema la banda la kotala. Ikore visite muri de la kit. Propela. Mani shimwe cha. Gitaramo cyo cyageze mu muntu neza. Kiza gikora tamburu wa mandala kimere asoki ya banda. Mani shimwe. Weze sichwe. Kurumva nyangene. Iyo umuntu yataramye neza azareba yareba umuntu akamenya ikintu ko kirabura cyabuze ariko cyabuze kitirabura cyabuze cera kuko igitaramo gusa kimuri twese sichwe. Twese sichwe. Ariko muri epejeri bagize umugisha ba. Bwana sifiwe sana. Nukuri mwagize umugisha. Ko ndama numva nkishari ntari kwa abantu bose mwe mu bagisi yinga ryose mufite ikintu mwagabana kandi uko nukuri duheze cywaye. Bwana sifiwe. Aya maguru mwakubisa nukuri hari ikintu kizohaba. Duheze cywaye tugira gutya. Haleluya. 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 Duheze cywaye. Bwana sifiwe sana. Muzamuzamura amaboko asumba ibitugu. Icyubahiro ni cy'Imana gusa. Si cya Descartes, si cya nyumba 10, si cy'umukuru w'igihugu, ni icyubahiro cy'Imana. Cy'Imana. Siko pastor. Icyubahiro cy'Imana. Yes. Kunda pastor. Pastor twarahudumiye nawe. Ariko mana. Muzaruko muzamone zantangara. Pastor ndakuvuga nudakaguruka. Bwana sifiwe. Pastor Byiringiro uyu twarahudumiye muri Erebetera abazimu barasha. Mwanya wagiye tugere vuba. Bwana sifiwe. Mwanya wagiye reka ntange zitatu zose aho wose uvuga neza nka piano. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Imbuto z'igitaramo nukuvuga aya makuru mpamvuga nizo mbuto z'igitaramo. Bwana sifiwe. Imbuto z'igitaramo tubuzi haleluya zikiza abagwayi. Haleluya ikavura ibikomere by'umuntu yarakomeretse. Mwe mutamuyizi mukazamwira igikomere. Igikomere kitakiboneka kikongera kikavugwa. Siko. Urabizi wewe ndabizi wo kubwira ngo detail. Wo detail ko wagurisha makoto. Doze cyohe. Ndabiyegereje pastor. Byiringi. Duma. Primera sike. Toda la verima zuma ya kiti. Bwana sifiwe. Ko muratanga igihe mfashwe n'umwuka pastor wacu yaramfasha arambwira ati yewe muzamanka boro. Ndamubwira ngo nagiye mu butayu gusaba impano. None gazigomba gukorera Azarani. Bwana sifiwe. Tabwo azokora mu ijuru. Haleluya. 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 Ewe reka mvuge nanjye kandi. Reka da. Itonde papa. Udukurikire. Ariko ukumwanya wa nimugoroba urabaza. Abantu
abantu baza gusingira mikoro kugira ngo mutavangira umuhagarikiza muze mugabanya komantere sawa habe turazigana na za haleluya hari igihe zitaba ziri ngombwa iyo tuba turwana n'umwanya muza muziterera mu mutima twaje hano iwacu hari igitaramo ninje muyobozi w'abayumbi ariko kubwo ko hari igitaramo ngo cikorari departement y'ikiyumbi ne tubarizwamo cyane kurusha ikorari twaje gushigikira abayumbi amen none mugabanye komantere ibyo Imana yagiye ikora umuntu wese yogira ngo abivuge tuba tubibabwira ntituzobireka none tugiye gusirimba kugira ngo umuyobozi wa gahunda nawe afate ibindi abashitsi tubumve amagambo agabanukira aha ariko natangajwe n'ikintu iyo ndirimbo nabonye mukarevera amanyongana turiwe turirimba indirimbo mu ikanisa mu gitondo ivuga ngo nje sinari nanayizi babanje kwidusobanurira ngo ntiyagiraga ubujyajya ubugome n'uburyarya kandi iki gihe cya none abantu bishwe n'ubujyajya n'ubugome abantu bari gutegurira abandi imigambi mibi umuntu akakubesha ngo muri inshuti mutari inshuti ariko Yesu niyataniye n'abantu mugende mureke ibintu zo kuzoza mugira ubujyajya n'ubugome ni nokuri ariko musiga mutubwiye abashitsi ibujumbura ari ubujyajya n'ubugome ariko Yesu ngo izo ntigeze abigira none curanga twama tuguruka uko nyine wari wacuranga
bahagarike kera nabo. Fyondasha. Fyonda. Twe tuzi igitaramo ko kiba gihagaze. Naho cyari kigeze. Yute. Ha! Kala! Sala beri. murakoze cyane Imana ibamugisha ngo zana biganira shikana dore karazama mugeze mu ntebe mugeze
Okay. Asigaye. Mumfashe nyabo. Minota irakwire rero. Asifesa. Tuse icarari. Icara wewe hasi. Bwana asifiwe papa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya! Bambwira ko kuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu mwana tumuhunire. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumuhunire. Ibindi agabimenya yenene. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibindi agabimenya ha? Ubekugahuma na muniti muguma na hari. Unareke. Haleluya. Amen. Mwizina rya Yesu. Murakoze cyane abayumbe. Turarangizanyije namwe. Ahasigaye muri inshirira muri oruje, muri Janete, muri muvuga butumwa, muri pasteur umushumba, mu mwinjirane namwe. Hey! Toka somela sibolokatsi. Mokolo. Lokos. 18 Luka. Nimara nzi gusoma sinsigura umushumba mukuru aramaguka yegeza amateraniro siko bimeze nyuma yayo namambaheza ibindi azodusiganye nk'ipaji imwe yacu hano gusa gato nitumara twama tubahereza kugeza isambiri n'igice cyangwa usambiri wanume uraoneza zoke 18 Injili ya Luka kuyi 18 turamanuka twike ngo hepfo bwe amaturo kabadiyakoni nibo bambere nibo shisho gitorero ngo igiseke kirapfunduye kandi nta ndirimbo y'amaturo mume mushiremo amafaranga akenewe kandi birakwire ngo umuntu wese naza imbere y'Imana zane takaza amaboko masa nuko yenda nuko duhera haruguru umutware aramubaza ati mwigisha mwiza horente mbone kuragwa ubugingo buhoraho Yesu nawe aramusubiza ati somera be unyitirike mwiza nta mwiza nkeretse umwe n'Imana uza amategeko ngo ntugasambane ntukibe ntukice ntukabeshere abandi wubahe so na nyoko aramubwira ati ayo yose narayitondere mbere mu buto bwanje Yesu abyumvise aramubwira ati noneho usigaje kimwe ibyo ufite byose ubigure uhe abakene nibwo uzagira ubutunzi mw'ijuru uhere ko uze unkurikire abyumvise agira agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane Yesu amwitegereje aramubwira ati erega biraruhishe ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana ndetse icoroshe nuko ingamira nyuza muzuru y'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana ababyumvishe bati ngiyo aho nashatse kubi ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana ibidashobokera abantu bishobokera Imana
bola kasme mu izina rya Yesu. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Petero aramubwira ati ngaha abavuga butumwa batumanukiye, dore twe twasize ibyacu turagukurikira. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ye cyangwa umugore we cyangwa bene se cyangwa ababyeyi cyangwa abana ku bwanje kubw'ubwami bw'Imana utazongererwa ibirutaho cyane muri iki gihe no mu gihe kizaza, agahabwa ubugingo buhoraho. Asifesa, ndababwira ukuri, uwasize ibye akitangira ubwami bw'Imana uhereye muri buno bugingo bwa none azarushirizaho guhabwa ndetse bwikiruta byose mwazahabwa ubugingo buhoraho. Muzahabwa ubugingo buhoraho. Ibyo guhabwa ibyo gakera mwateye intambwe. Asifesa Bwana asifiwe. Mu Kiswahili kuri 27 gusa na 10:28 haravuze ngo akisema yasiyowezekana kwa mwanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au mwana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujayo uzima wa makomea, uzima wa milele. Ariko Yesu mwiza mushumba mwiza, turakwiyegereje ngo wiyegereze amateraniro. Imana igumugisha. Yes. Gufashe mama. Sawa pe. Nakubite numve nukusi. Nakubite numve. Kutumukunga numve mama. Ndimo gutangara niba. Konda muntu wo mumfotorera video. Ariwe mukata mbere y'abandi bantu bose. Ndaza kubabwira uko tubigenza. Mwihangane cyane n'ukuri. Mwihangane kweli.
benshi nizikirisha bakeya. Imbaraga ziri mu basore b'abahungu nizo ziri mu basore b'abakobwa. Bwana asifiwe. Imbaraga ziri mu barebare nizo ziri mu bagufi, nizo ziri mu bihangange, nizo ziri mu bantu bose n'uduhonja. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana atukuzwe sana. Tugiye kwakira abagaragu b'Imana kuva igasoro. Kera nahungabanye ibintu byageze na. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Aba bavandimwe nimuve hasi mutambuke hano imbere. Kubiyegereza hano imbere. Umuyobozi wa gahunda yihanganira amuvandimwe. Hey. Hey. Madamu Wasibomana ngwino hano ma. Ngwino. Tibambwiye ngo uri busoka. None. Ha? Ngwino mama ngwino. Ahantu ari umutware wowe urahatinya gute? Mwihangane. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aba bantu bafite amateka akomeye. Sibomana na madamu. Abantu benshi murabizi. Aba bavandimwe barwaje umwana arapfa arazuka. Ubu ni muzima. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Amen. Umwana umwe w'imyaka 18. Umwana ararwara aja muri Tanganyika keya arapfa birarangira bagasigara bareba kujisho. Umwana arakira ubu ni muzima, mwana w'umuhungu w'umusore. Bwana asifiwe. Bene data bagaragu b'Imana. Nibo banatubwira n'ijambo ry'Imana. President tamukana imbere na mwarimu muhubiri n'umuzana imbere. Nimwe mushoreye buno busho bw'Imana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aba bagaragu b'Imana baratumenyesheje ko bifuza kuza gusengera hano. Turavuga ngo Imana iravuze. Kandi Imana iratwibutse. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bari kuza kuwa gatanu. Tubasaba ko baza kuwa gatatu. Turabana kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Kuwa kane twagiye muri Agape. Kuwa gatanu turabana hano, kuwa gatandatu ejo n'uyu munsi. Twumvise Imana yongera ivugana n'ubugingo bwacu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Twumvise ijwi ry'Imana mu bagaragu b'Imana ukumubabona. Aba bose n'abanyempano. Ejo narababwiye ngo kuva kuwa gatanu abafite abarwayi muwazane hariya. Hari Imana yagiriye neza hariya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Turagira ngo tubakire. Kandi namwe ni nka devoir. Mwumve uko namwe mwogira kugira ngo nk'ukuntu mwonezererwa umushitsi wasanze. Ariko mufata ko nanje meze muri aya masaha. Ariko mufata ko itorero rya EPGR rimeze. Ariko mufata ko aba bantu bose bari hano bameze ku bwanyu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Turabakiriye. Imana yabarongoye kuza hano izabibibukiraho. Amen. Imana ihaze kwifuza kwanyu. Amen. Imana ibahereza umugisha mu byanyu no mu banyu. Amen. Imana cyane cyane izabasohoreze kubaha ubugingo buhoraho. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mureke tuwakire duharure hamwe n'abandi bashitsi twakiriye mbere. Pastor Byiringiro va hasi n'abungeri bacu ni muve hasi tubakire duharure hamwe n'abashitsi. Bwana asifiwe. Muve hasi nanone mwihangane. Tugiye kubakira Mama Janete haguruka nawe n'abari abantu bose babatumirwa bari kuri uyu munsi. Twakiriye n'abakameramani barimo kudukorera igikorwa ciza n'abadukurikirana online. Mwakira ibitangaza by'Imana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Rimwe kabiri gatatu. Yesu ni umwami wa twese. Amen. Tugiye guharura. Ariko nagira ngo nitumara guharura nagira ngo nsabe abantu bose bumva muze dukore ikintu kimeze nk'akavuyo twinjire muri bene data tubahobere mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Dukore ikintu kimeze nk'akavuyo. Amaze aba pasteri munamwe muhoberane mu izina rya Yesu. Nawe wegereye bishop muhobere kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Utukufu wa jina la Yesu. Yes. Bwana asifiwe. Rimwe kabiri gatatu. Barikiwa sana.
umugisha umuyobozi wa gahunda nafata umwanya wiwe. Amen. Amen. Hari akantu gato nibagiwe. Sinongera guhaguruka nihangane gato. Nagira ngo nshimire abantu itorero rya EPGR ryakiriye bano bagaragu b'Imana. Bamaze kutumenyesha ko bazaza twateguye iki gikorwa. Mambo
haleluya jina la Yesu livumbi amen Amena. ingabo zacu zakomerekeye ku rugamba muze tuzomore Talo. tugahishe mugenzi wawe ko umwanzi yakurasha umwanzi ahubwo tuzisindagize tuziheke tuzigeze ku musaraba apana kuvuga ngo ingabo yarashwe ngo muyisige bayishinyagurire bayibone ahubwo tuyiheke tuyisindagize gahoro gahoro kugeza tuyigejeje ku musaraba ingabo yarashwe pastor timuyisige muyitaye ahubwo muyomore muyisindagize muyiheke Mchana baba. kiwe Mchana baba. amen kasozereze kuri iri jambo ndashima imana kubwo kubona inshuti ruhumuriza gira gutya wa imana iguhese umugisha bibiri zivuga ngo hari igihe Musa yarushe amaboko yiwe arananirwa yazamuye gutya araruha ariko ngo huri na Aroni umwe afata ukuboko kw'iburyo undi kw'ibumoso ngo asubizwamo imbaraga kandi niko yambereye imana iguhese umugisha Amen. kadukoma amashi menshi cyane Reka dusenge babwirize Yes. boja gufata gahunda n'iz'umuvugabutumwa si byiza wicara hasi abashitsi Mbali ya uzalimu kati ya zabiu na kwa imani ikisimama adui nayo mawazo ya giza hayatapata nafasi huko nakaa umongoni na starehe nieni sana nayo mawazo ya giza tupu hayatapata nafasi huko nakaa uyu mukobwa twatekereje abantu babiri tugiye gutumira kandi nimutwemerera nti hakabeho ubundi butumire hari wowe na Janet kwa kweli kabisa iwacu ni Gasoga naye Dingwe wowe wa gatatu mitera mu nkengero umunsi muzobona dukoze ku telefone tukababwira ngo rya jambo twavuganye harageze musa mwihuta kabisa musozi muzamura amaboko dutange haleluya gira televiziyo pema tuzamura amaboko bezimana Twimana ishubahiro kweli dukorereho mama bangu dukorereho gatoya gato nanone mwarimu y'amasenga ejo mwarimu y'amasenga sitwe twatwaye umwanya nashaka sezere kandi wamusenga n'amasengesho yo gusezera wa moteri hanyuma turasengera abantu bagira inyatsi abantu bagira ipepo by'inyatsi byo kubajana ibintu bikagenda mu buryo batazi gufata ifaranga zikamera kizanyereye ku zikaza isaha ziguca mu myanya y'intoki ntumenye uko zagenze Shiki. abo bantu Tafari turabasanga David. shiramo mama gira vuba jomeka haleluya amen kandi ube nguwihuta kandi wihuta mchana baba
mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko watugiriye neza ukatuzana muri kino kibanza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye ko ryaguye mu mbibe nziza cyangwa se mu butaka ukureho urimbure mu izina rya Yesu. ntabwo ari twe dufite imbaraga zo kumeza, ni wewe urakomeye Mwuka w'inyatsi kandi uzabikora ubitunganye ubigenze neza. imbaraga s'Imana no kubira Haleluya. Mugaragu wawe arahagurutse agiye guhamya ijambo ryawe Kristo. Musigire amavuta kugira ngo abashe guhanura. kandi birakwiriye Abicajwe no kumva bumva ijambo ryawe mana uvuga kandi bahindurwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zibuza abantu kumva ijambo ryawe, ariko hamanuka imbaraga zituma twumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigera ku ndibaza imitima riduhindure. Urakoze mwami Yesu. Mashi menshi twakira ijambo ry'Imana. Imana yoheze umugisha.